ngarang para kunipan subagi surai Hasyr loikre ngasi sakadaba surah sina surai Mumtahina. Surai Mumtahina haibasida Allah Taala naikona atopa gair sing atopa jati singi marakta makhoi karam haina hingminagani haibigi yokartade. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya tulqawna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah. Al-ayah sadaqallahul azim. Ay iman program miyosi semganu aigi yeknabasing amadi nakhoigi yeknabasing adubu marukhoy tulqawna ilaihim bil mawaddah hadi makhoida tinnabagi lunabagi paujel tharibadu wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq nakhoigi nakta haq laibadu asumba haq iman laibadu madu makhoina di yabanate yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum rasul wa madina khoi busu nakhung dagi tan thore ibni makhoina aduga nakhoina makhoigi mathakta lunabagi amadi maruk ki paujel thanaba haibasi phade sinella bala antu minuna billahi wa rabbikum nakhoin dabugi makhoina sauningi bagi maramdi nakhoina Allah amakhaku yai haiba asi khaktan kuntum kharatum jihadan fi sabili in kuntum karigumma nakhoina Allah gi lambi da tholae ai gi lambi da tholae ai hakna yabina nabagi damakta aduga tusirruna ilaihim bil mawaddah aduga makhoi gi maikeidana amakka luna sana bagi pausel thabara sini Allah paala wa ana a'lamu mimma akhfaytum aidi khangi nakhoina lo salli basingatu wa ma a'lantum nakhoina phongdo ibasu haibadi phongbana ama lotpana ama adugi khudingma adusu aidi khangisi wa may yaf'alhu minkum faqad zalla sawa as-sabil kanagumba misak amana nakhoigi manungdagi kanagumba misak amana asumna tawba taragadi aseng makki oina mahak achumba lambi dagi lamhaina khabani sin haibdi mahak hak khangdrabani sin adu mafam asida masigi ayat asi tharakhi bagi maramdudi Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam na Madina da leiringai matamda sagi kufar sing ya sanagi ba kufar sing adu makhoina wada thugaira pa mayam adu madugi matungina sagi makhoida thengnadaba yadaba pofam khara lakudagi thengnangai gi tawringai matamda sagi Makkah da Madina da musalman sing leiribudu Makkah da mahoi gi machin manaw du mayam lehawri haribu machin manaw sing aduna iman puroktam sumayam yawe aduda sagi Makkah da leiba misak amana nonga Madina da nupi makhaktang lagami haribu nupi asi Makkah da masi asauba singi manakta mayada sangaga isai nongmai saaga niraga magi mapunsi lianjarambane adu nong Madina da lagi nabina thengna matamda nangdi mafam sida kaidawri mo sumena hangbada sura jange badar da nahang na jobong khodi loisankhre aina magi makhoigi manakta satlaga nira kholaga khara charambani makhoigi manakta isai nongmai khara sakjaraga madudagi khara pirakpuduna charambani haujikti makhoi singdu leitrabanina mafam sida laibani noin mateng khara tawbiyusi Allah gi nabina Abdul Muttalib ki masa masu sing kausalle Allah gi nabina makhoi singdu tawro mateng khara piki adu haribu nupi sina hankhiba matamda sagi musalman singdu gi manungdagi mioi kharana sagi somda Makkah da landa gadawri haibasi masida sagi magi lehuriba masa masu sing sokhi kadra banki kadra haibi akitu jumem subo maramadi imarini mohon kufuruni lehutara kusumagi masani nataga mapani masin manawi sumeli hawrimid aduna sagi Makkah da sakhido ko nupi sida lotna pauje lama pi khre sahaba singi manung sahaba haidi magi masin manaw singdu hingjana bai damakta adu sagi lotna pauje pi khre Allah gi nabi sallallahu alaihi wasallam da wahi tharae aduga wahi la amatung da haire Allah nabi sallallahu alaihi wasallam Harat Jibril alaihi salam haire ya Rasulullah landagdoriba sigi paw si hana somda yaukhre aduna paw pikhre aduna che du mafam du yaudringai da lawsal halu chau hai
साबा खर खोमजल लागे रसुन दुगा सिदगी नुपी अमा चखिबदु नोइना सि मफम सिदगी चखि मतमदा खाक हारिबा मफम अदु रौजे खाकता फंगनगनी अदुगी मफम दुदगी मंगोंदा याव ची अदु पुरगा लाओ हाय हरत अली ने मखोय मी अनि चले प्रब चतप कांदा सागी लागी नबीना ताको मफम दु मक्ता तमा सगोन दोंगा चललम्मी ngai khona khame aduga mafam duda harta lina hai nahagumda ayaw kasi adu kari yaw na che puthoro hai matam sai pisna wasak wada tawoga puthorakte akon baga harta lina dhamki pi kaigaman hang na che lawthorak ta taragadi nahakina finaro loi lawthoga check tawgani suman hai kanda sai pisna che si puthorake aduga lagi rasuli manakta lae aduga hari che si pura aduga hai sahaba du kausallaga hango matam da sahaba du di thamoi sengjaramba अदुगो सागी माना मफम दुदा मुसलमान सिंह मागी मचिन मनाव सिंह हारिबो सिंह दुदी मुसलमान दिन तबा दुबु मुसलमान सिंह लांदार को मतम दे हिंगना बैद मक्त तौजबने तवतपु मुसलमान सिंह न मफम दुदा लांदार सत्प मतम द मुसलमान सिंह गी माइथी हल्लगे हाइना दिमाना नेत तौगुनते माना खंजबदी अल्लाह की मेकेदी के अल्लाह की रसूल यावरी बनेना माइ पापदी सोइद्रे अदुबो इखोगी मिदुदी हिंजा हौजनेना खल्लगा पाव थारो बने अदुगी तांकक अदुदा हारिबो सूरत सि थारखिबनी अदु सिगी सूरत सि हारिबो तांकक तुग हकि नते ता कयामत फावबद लाकदरो मुसलमान सिंगना तुंगी ओइबा लाकदो वरी सिंग मफम मफम सिंगदा असुमना साइगी सिजन नबेदम थारखिबो पोसक या अय्युहल्लज़ीना आमनु ए ईमान प्रोक्लो मियोय सिंग ला तत्तखिजु अदुई अइगी येकनबा अमदि नखोइगी येकनबा सिंग अदुबु अदुई व अदुवकुम औलिया नखोइ मरुप ओइरा सेमगनुसि तुलकौना इलैहिम बिल मवद्दा मखोय दे पाव चे थाना दना तौगनुसे अदु सिदा सागी वहंग मद पोय मखोय के तोना तिना बस सुम्या यात्रा है याय करम मन लेन देन याय मखोय नसा खुदी मरक तारम मतम मखोय की मतेंग तोरम याय तबु थमोय की मरी मखोय के तिन बिया करम थमोय की मरी नो है मतम यामन कन्न तिनरु मतम दा मागी लमसा सजा मागी कल्चर अइना लमसल कदम की चांग अदु फाव मखोय के तिनबा हराम ने सिगी आयात सिगी बतो नतब तारगदी मखोयगी यामन कन्न लुनखिब मरमदगी आइगी चा पिजलको किरोय आइगी चा चेंजन खिब मतमद मदु कैसु नतबोना खलकदे ngasi खन्न मयाम लैदन सि करिगी दमक्तनो हाय मतमद सागी आइगी अल्लाह की दीन नसिबु ववोय तबिदा अतोप दीन धर्म सिंगदु मदुबु याम लुना अमदि मखोयने हेना फजन खल्लुबदगी मखोयगी मरत तिनसंगी बदगी अल्लाह पाक मखोयगी थमोयसु लैथोखि अदुन मफम असिदा हारिबा लापा नमसिगी मफम असिगी थम्मी कनागम मिसगमना थमोय तिन्नरगा मखोयगे तिन्नरु तारगदि फकद जल्ला सवा असबील असेंग मक्योना माला मुनरु बनिसि अल्लाह पाक हारिस वयस कफुकुम यकुनु लकुम आदाअन वयबसुतु इलैकुम अयदियहुम अलसिनतहुम बिलसुइ ववद्दु लौ तकफुरुन मखोयदे नखोयना पाउची थादना उंसी जानबगी यामना मखोयगे लोइना तिन्नबगी मवोंग उलिबदु असेंग मक्की ओइदि मखोयगी थमोयदा कुफुर यावरबनी नखोय सि करिगुंबा फांगबा मफमददी सुमसोय सोयदना मक्की वयबसुतु इलैकुम अयदियहुम नखोयदा खुसोयदना मक्की थारकदे मखोयगा तिन्नरुब तारगसु मखोयना तंजा मौका फंगबा मतमदनी नखोयदा सोयदना मक्की खुथारकनी वअलसिनतहुम बिसु नखोयदा फत्तबा वंगांग सोयदना मक्की ngaकनी नखोयगी थमोयना नाबा ngaकनी ववद्दु लौ तकफुरुन अदु मखोयना सि करिगिदमक्तनो हाइब तारदि नंगसि ईमानदगी थोलआगा मखोयगी धर्म मखोयगी कांगोनदुदा तिलकपसि पामगदि सिना अदु अखोय सि पामगदनि सिना अइ हतलगसु सि पोसिदि पामरोय अल्लाह ना अखोयगी थमोयदसु मसुम बलाकन्दोयस अदु सिगी मखादा अल्लाह तबक ताराना सागी हारिबा साबाई किराम सिंग अमदि तुंगदा मसुम लंबी सिंग चलकदरो मियोय सिंग अदुना पौताक अम पीरि लन तदफअकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम मरम दि हारिब मिसगदुना आद पाव चेबिरुबसि अल्लाह मदि अल्लाह की रसूल ना पामदो मोंगदा पाव योहलुबसिगी मरम दि करिनो हाय मतमदा आदले हौरिब मसा मसु मसि मनाव सिंदुगी मिनुंगसि ने अदो अल्लाह पाक हाय लन तनफअकुम अरहामुकुम नंगी खानदान नदुना करिसु कानो फंगोय वला औलादुकुम नंगी औलाद अदुना सु करिसु कानो फंगोय अल्लाह की मनाक योरम मतमदा अगी औलाद न कनबीरकनी मादी अगी खानदान नि मा न कनबीरकनी हाइबदु अल्लाह की मनाक कनबीनगाई करिबा फुब लैयोस अदु एबे तारगदी अइना मागी दमक खल्लगा अइ इसा से मेकोन द लंग थागनु सिने अल्लाह पाक यौमल क़ियामती हाइबदि हयें क़ियामत की मतमदा नहा की खानदान अमदि नहा की औलाद न करिसु काना पुरोय यफसिलु बैनकुम
वल्लाहु बिमा ताअमलून बसी फैसला तागदबसी अल्लाहनी अल्लाहना नखोइना तौरिबा खुदिमा अदु उरिबनी खंगिबनी से कद काना लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहिम वल्लजीना मअहु नखोइगी दमक्तदी तमजनंगागी ओइरबा हजरत इब्राहिम अमदि मागा लोइना के मुइसिंगी मनाक्ता याउख्रबनी से हजरत इब्राहिम द करी याउखि है मतमदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मागी खानदान पुनम अदु नखोइना मसिगी बुत सिलाप तारगदी अइगा नखोइगा खाइनरबनी न खाइदुओगा थमबी कराई फावदनो है मतमदा असाइगी महाक मयुम फाव थादुओगा सखिदना अदु अल्लाह पाक न पामिसे नंगना अल्लाह खकी दमक्ते हिंगे अल्लाह की दीन से ईमान पुरके हाइबे तारगदी हजरत इब्राहिम की पुंसीदे तमजनंगाई ओइबो मयाम याउख्रब अदुगी तमजगदबसे इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि कफरना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़ज़ा अबदा मतम अदु निंगसिंग बे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम न मागी कोंगी दमक्ता हाइकी अइदी नखोइदगी हिंगबनी अइदी नखोइना लालिबुदु लालोय अइगिगा अमदि नखोइगी मरक्ता इफोंग फोंगे अइगी दीन नसे नखोइना यादे नखोइगी दीन अदु अइ याबा ngамोय अदुन अइगिगा अमदि नखोइगी मरक्ता ता कयामत फावबा येकनबसे अदुम लैरदबनी हायरगा कोंगदु फोंना हाइदु अदुगा अल्लाह की दमक्ता मागी मसा मसु खानदान अदु लोइनमक अल्लाह की दमक्ता थादोकपु ngамबि अदो सागी हाइरबा साबासिंग अल्लाह की रसूल के लोइनरिबा साबासिंग अदु दमखोइगी मनुंगदा मसा मसुसिंगी मिनुसी खरा लापदगी सागी असेंग दीन की मयोक्ता चतिबसिंग मखोइदा पराब ओइबा सबक ओइबा पोसकने अल्लाह पाक हाइरि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कौल इब्राहिम लि अबीही अकन बुआ मागी खानदान हरम तौबतो मागी मपाद हरम दिसिना मपा खक्तनी माना हरम दिसिना अस्तगफिरन्ना लका मागी मपाद हरम आई नंगी दमकदी इस्तिगफार तौगनी वमा अमलिकु लका मिनल्लाहि मिन शैइन आइना नबी ओइरे हाइदुनसु नहाक अल्लाह की मनाक्ता नंग करसु इन कनबंगा मोइसी मपाद हरम ला अमलिकु आई करिगुंबा अमा फाव मालिक मपु ओइबंगा मोय लका नंगी दमक्ता मिनल्लाहि अल्लाह की मैकेदिगी मिन शै खजिक फाव आई नहाकी दमक्ता अल्लाह की मांगना चलगा मसिदि आइगी पानी कनबियु हाइबा हाइबंगा मोइसी अल्लाह न मदुगी हकसु इगोंदा पीदे सिन हक असुमना मागी मपाद हरमी रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर अल्लाह हाकिन हागोंदा चपचाना थाजरबनी आई नहाकी ननाक्ता हलकदरुबनी पुनमक्सु नहाकी ननाक्ता हलकदरुबनी सुन्ना साइगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ करम रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफरू अल्लाह नहाकना काफिर सिंबो इखोगी कोक्थक्ता फितना ओइना थांगतपिगनु मखोइना वगफिर लना रब्बना अदुगा इखोइबु कोक्पुयु इन्नका अंतल अजीजुल हकीम नहाकी फाइमक्तगी हेला तौगंगम मपुनिसी लक़द कान लकुम फीहिम उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर असेंग मक्की ओइना अल्लाह दा आशा तौबा मियो बसिंगना आशा कनादा तौई हाय मतंदा आइगी मालदा आइगी चादा अदुगी आइगी हैदा आइगी थबुक्ता पोलम मरी सिदा लेबा आशा तौनगस आइगी माल चांग लेबा तारो आइगी मालदुदा अदुगी आई हैसिंग हैबा तारो मतिक चाबो होबा तारो आइगी हैदुदा आशा तौने मदुगी दुनिया की ओइबदा अदो अल्लाह तबारक ताला ने हरसी मसी दुनिया खक्की ओइबदनी करिगुंबा नहागना अल्लाह दा आशा तौदब तारगदी अल्लाह ना नंगु सोइद्रमक्की कनबिगनी अमदी अल्लाह तबारक ताला ने हयें कयामत की निमित्त नहाकु अवाब मफम खुदिमक्तगी कनबिगनी हायना आशा तौब तारगदी नहागना दुनिया दा तमजरकदब मतवसी हजरत इब्राहिम की मतवनी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह खक्की दमक्ता पुनमक्कु खैरबात तौरम दुगुमना नहाक सो दुन्ना ngamgदबनी सिन वमयतवल्ला फ़इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद कनागुम्बा मिसक अमना माइ लैथोक्रो आइदि असुमना तौरुंगमोय आइदि अदुम तोंगान थबु खरा अदुम तौरग लैगनी हायना महाकना माइ लैथोक्रो अल्लाह पाकना हारिसि आई मागे केसु मथौ तादे आइदि ख्वाइदगी हेना ngamba अमदि आइदि गुन जावो मफुनि सिना अल्लाह पाकना हाइबदि महाकमा ओनसलक्त्रसु महाकमा तरा ओनसलक्त्रगसु आई मागे दमक्ता केसु दरकार नाते सिना हारिसि अदु इंसान मियोइबा अमना मियोइबा मदा नंगी केसु दरकार नते न हाइब ngamene अदु अल्लाह पाक न दुनिया दा लेबे पुं खुदिमक से न होइगे दरकार नते हाइबसि अल्लाह पाक न यादरन खेंदुक न याब पोसकले अदु अल्लाह पाक न हारसि आई हाक मदुम मियोइ सिंग अदुगी दरकार नते सि अमकसु अल्लाह पाक न नौथोगा हुकुम न कितंग नौथोगा हारे असल्लाहु अय्यजअला बैनकुम व बैनल लजीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा
ha ikui kuidana nakhoi amadi makhoi gi marakta leirame bi yeknabasi Allah pakna lokthokhibasu yaisi Allah di tawung ngam koppi ngam karam kandano hay matanda makhoi na iman bu sallaba adrugi makhoi na nakhoi bu ya ngam Allah pakna khaino natraga makhoi ga kariguma mariya mafobo samnagano haribasi karam bano hay matanda nakhoi bu la yanhaakumullahu anil lazina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum nahak nangi dinda hay samna ikoi gi dinda thingda bidragadi makhoi da su ekona akan diamna thamba yate leminari ba jati isna kare gumbai khoi gi dinda athingba piraba ekoi gi khungang dagi tan thoraba adu ebi taragadi madura chapchabi yengna ba oina khangada chiri khanpam to ko ne adu ta kana gumbana sigi mayok ta chakrone adui matam matru ne bahari misagasi Allah ge saw gunangani magi damakta Allah gi nabina istighfar tor afagu de lawroi haris hadi Allah ge kan ba saw gunangane sum misi adu gi posak dunia Allah damakta ran haris sum fam su adu mafam sida saigi makhata ba su hakam khara ba su pidi momen oi ba tara ga sum tanja sida pawam in pawam he prop tara ga di haris I paw du di jans to gudabni hadi research to gudabni maduna chumbra maduna aran bra haidasi nasum bukai amak suri sasta gudabni adu hari surat asida Allah taala maha kya saw gunang khraba mioi sing aduga maru koina tinnaba sella pa na pam dabni haibasi sandung natai ani surat di surai safni surai safai basi achet pa bukhang nai ai saf pari loina leng basi safai na kawi ali wai asimati am tang susitasi bismillahirrahmanirrahim subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim athoi bugun kudimak Allah mapu adun Allah mapu adugi damaktani mahaki zamin dile bu kudimak amadi asman dile bu kudimak mahaki faimak tigi hana pangan chawu tawu mapu ni ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun e iman purlo miwesing na koi karigino nang tawdo posa kadu bu hukum tawri ba karigino kaburamaktan an indallahi an taqulu ma la taf'alun nang tawdo posa kadu tawi haina haywasi Allah na khaidigi hana pam samna aina masunda misa mani aina masuli he roza henda misa ni roza heli he na hay leitrane afabadi tawdaba afaba tawba sab leitrane si Allah pa na hari se sagi afaba tawdaba mi du dagi he na phatte sine hari barang di mana macin thi bam so maki hangala iya sine dhoka da inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsud asing maki oina Allah pa na pamibadi Allah ki dina sida esallau salla ibasing adugi mayokta nakhoi masen si sab amada likli haijan bagumna che na lepo dunia Allah pa na phai dagi pa adu oi bataragadi atopa gair singi miyeng susangoi aduga nakhoi masen su si chana ba hen gani si adu sigi matang sida gini fi sabilihi saffan ka annahum bunyanun marsus Allah gi lambida likli haijan bagumna nakhoi amaga samnaraga chena le pase Allah pa me sigi maram dagi sagi hari surat safai na min tholi makhata surat surai jumani Allah taala juma gi mati mugunda tongan surat ama gi mingda surai juma na tholi hari surat asida juma gi mati mugun Allah taala tai Allah gi rasul sallallahu alaihi wasallam juma thara abagi matungga juma gi mati mugun si sahabai kiram da khangnaram de aduna sagi matam dagi di karbar asabu karbar taw miyo inang ta su yawra be sahabai kiram singi manung dagi adu juma gi nimitta juma sul amdai tanja swai sida masjid lai ramma ba som de sai bazar koi banina mapan dagi pot la e haina lawro ko matam da masjid lai de ni sing si su thokna ki chen thokna ramme sahaba kharaga adu Allah gi rasul ga ka lep tan li haw adu gum batanja adu Allah taala ma koi da kangal lapno juma gi mati mugun sini juma gi azan law krabagi matung dadi kana gumba amana tijarata lanu tikta lesan basi haram ni hana makoi sinadu numit adu dagi karbat lesan ba haram tawfi aduni mafam sida ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillah ayman problabasing kari gumna koina juma gi azan law kibtara gi na koi Allah gi zikir gi mai kai da namaz gi mai kai da wansillo wa zarul bay nohoi ki laiba yonba karbar ki thabu khudi mak thadu omo
ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम ताअलमून नखोयना खंगलबदि मसिन फायदगी हेना फब पसकनी फैजा कुजियतिस सलातु फंतशिरु फिल अर्दि वब्तगु मिन फदलिल्लाहि वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून अल्लाह पाकना कारबार दु नुमितुगी ओना पुम था थादो हाइबनते नंगना मपुंग फाना नमाज जुमादु सोलबा लोइरबा अदु इबतारगदि अल्लाह की फजल अल्लाह की इज्जत थीबदन जुमा लोइरबगी मतुंग थोबसि अदुगा अजाल लाउखरबगी मतुंगदि दुनिया की थबुक तौबसु कारबार की थबुक तौबसु हराम ने वैजार औ तिजारतन औ लहवन फज़ु इलैहा व तरकुका काइमा नखोयना वो फंगने तिजारत के दमक मखोयना थोखरगा नबी खक्तबु नखोयना मफम मदुर मसिदु हुंदुम बाहायबसि अफबरा सुमना सागी साबा किराम सिने जुमागी बतिलु खंगनागा अल्लाह ने हाल हालदा मखोयद जुमागी पोसक असि थार अगा मखोयगी कारबार जुमागी निमित असिदा जुमागी अजान की मतुंगदगी हराम तौकी अदगी मतुंगदगी साबा किराम सिंह असि कयागी मतिक जुमागी तैयार तौनखरे हाय मतमदा ngasiगी फजरदगी जुमागी तैयार तौबा होखरे अदुग फजर नमाज हंदोकपगा हारिबा साबाई किराम सिरु जमाई थकरे अदुगा सागी सांस की मतम स्वाई सिदगी जुमागी निमिसि हान लाकपा तानरमे साबाई किराम सि हान लाकपा तान हान लाकपा जुमादा मसिता हान यरोप मिसगदु महागना उद्दमा कुर्बानी तौबगी नेकी पिनबिगिने अदु अखोयगी मनुंगदा सही मदा कुर्बानी असु यामना तौनरिबसिदा तौबंगमदब मियो कया यावरिब नत्रने अल्लाह पाकना मतम खजिक्तंग कायथोकु तारगदि जुमागी निमित्त मदुगी नेकी फंगबा याय अदु इंशाअल्लाह अखोयगी थमोयदे मसिगी वखन थमिनसि इंशाअल्लाह मखा ताबदा सुराय मुनाफिक हारिबसिगी द मुनाफिक सिंगी ओइबा मखोयगी गुण खरा ताई अल्लाह ताला मखोयगी मसिन थमोयगी मानदबा हाइदोरिबा वहाइगा मखोयगी थमुक मानदबा अदुम पोसक सिंगदु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मुनाफिक सिंगी सुम बंगांतनी हाइबा पोतम खरा असागी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ताई नहा के नमांगदि मखोयना फजा फजा वहाइ हाइगनी खुदम मोइना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इजा जाअकल मुनाफिकून qalu नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह मुनाफिक सिंग अल्लाह के रसूल की मांग संगसलगा असागी यामना मवुंग मान ईमान पुरपगी मवुंग दा हरमने qalu मखोयना हाय नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह कोई साकी पीरी बसना सेंग मक्की ओइना नहाक से अल्लाह के रसूल ने सुमैना फोन फोन हायरमने अदो अल्लाह पाक न करियन हायरि हमतंद अदो अल्लाह के रसूल दा हानदगी मसी मुनाफिक नी हायना खंगबनिना अल्लाह के रसूल दा दिलकना बोयना थोकरा मरमदी अल्लाह पाक न हानदगी मंगन पाव पिथोकरे सुम मियोय खरा यावरि बनी मुनाफिक नी लाव थोकपदि नत्रि अदो मखोयने हक चंगछल आगा अल्लाह के रसूल दा या रसूलुल्लाह को साकी पीरे बिनी नंग से सेंग मक्की ओना नबी नि को हायरक पसदा साकी लकना बोयना थोकत्रने अदो अल्लाह की नबी की थमोय द नाय तउदम फोंग दि फोंग दोकते अदो अल्लाह पाक न करियन हाय वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु नहाक मदद कैसु चिंगने तउनु असेंग मक्की ओना अल्लाह न खंगी नंग अल्लाह के असेंग रसूल है इल्ला मुनाफिकीन लकाजिबुन मुनाफिक सिंगना हायरि बसिदि मचिन थीबनि सिन हायबिदि मचिन द हायरिबनि मथमोय नु थाजदबनि नंगु सिन हायरिस असुमना साइगी मुनाफिक सिंगी वफम खरा दुगा मखोयना हायबिदि वैजा राइतहुम तुउजिबुका अजसामुहुम मखोयगी चिन फजबा अदुगा मखोयगी मवोंग मतौ सवोंग सदा माल हनबसिदि मखोयदनि हेना थोकनि सिन लागे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदु मखोयगी दमक्ता इस्तिगफार तौरा अगसु तौरा नहागना तौरक्त्रगसु लौरो याबा अदु मखोयगी दुगानबा अजाब खरा मफम मसिद पल्ली मखा ताबा सूरत सुराय तगाबुन हाबिगे अर्थदि अखोयगी माइथी हौगदबा खरना माइथी हौगदबा अदुगा खरना माइ पाको फंगदबा अदुना बनुमिद समना कयामत की निमित असिदा खरदि जन्नत की हराव पाव फंगगनी खरना धनमगी अकी तुजुंगा पाव फंगदौरिदना अदु सिगी नुमित असिबु सुराय तगाबुन हाना कवि मफम असिदा अल्लाह ताला हयें कयामत की निमित ओइगदबा तौगदबा वफम सिंग अदु पल्ली अदु मखा ताबदा सुराय तलाक मफम असिदा अल्लाह ताला तलाक पीबगी हकाम खर पल्ले तलाक असि करम हैना पीगनी हाय तलाक असि खुदम मना अइना कनागुंबा अइगे लोइनबी अमबु अयहाकना खाइदोगे हाना खलक तारगदि अल्लाह ताला ने हेक्ता खाइदो हाइदे महागोंदा नहाक अइना तलाक पीरबनी हायरबद मतुंदा महाक असे अइगी युमदा इद्दत पामनगदबने चाबा थकपगी सेटप इनबगी मागी खर्चा से अइना खर्चा तौगदबने नंग तलाक पीरबनी नंग नइंदा चलो हायना तांदोपा यादे
मरमदी आइगी सेवाद महान मतम सांग लेरगा ngasi aina mikup amada wahai amada thabuk thorom amagi nungsidabagi damakta mana khudakta tanthokpugi aingonda lapa na hakti de phare nangna pamde nang loina ningdre haiba taragadi nahak sumba iddat matam khara mahangonda piro hariba matam masigi manungda mahak mayumda chathangadabni si adrosul lapa na haris nahak sawbagi orambasu yai nangna khudakta challo haribasi hariba matam du phawbagi manungda nahak na mabu hanjan ningba taragasu aina nangonda hanjan bagi ayab pirisi sigi niyom si sunnat ki talak ko pigaw adu ngasidi talak ama ani ahum to pidra talak si lising yang kai sama pinare adu sidi haram ne tawatu haram ore ko su talak ti hoy gane asai ngasi ki gar mukal lising na kari na hai talak hum piwa talak yang kai piwa talak sama piwa di talak hoide maram talak haram ni na haram dikar main hoy gani hai ri tawatu haram hoy batara ko su thabuk ti hoy gane aina kana ko mama katal taw si hat pa si haram ne haram ne na ma sigano hai bi agana jar hoy asum na sai ki haram di haram ne aina talak ki thokri basi haram ne tawudu talak ti waki hoy kare adu sigi talak ku pi si Allah pak na pam de adu ngasi alami sata da phaidagi hena chawra etnari ba adu ga gair na su ai khoi gi dharma da khut thin jalaga chance lawa maslak singi manung dagi amma ne talak ki masla si ngasi ma ai khoi gi lebak ta thoi ai khoi gi lebak ki maro sing sai ki talak se pukhalaga ko musalman manungda tokhai ta nangai ki policy myam silli dana eko na minna uri bini na kong tare pesu lo myam aduna hai ba talak se ki matang da Allah taala na mafhum se yam na sandu no pali aroi ba surat ta hari ba para ku nipan su si ki aroi ba surat ta surai tahrim hai surai tahrim se yam na mun na tanangai ni Allah ki nabi sallallahu alaihi wasallam ki khaji khaktang ma matik magun ga chana da ba thawdok ama lapa chung thopi khi bagi surat an ad harat aisa siddiqa radhiyallahu taala anha hai karigumba Allah tabarak wa taala gi manak tagi lapa pawasi wallahi rasulna khaji khaktang losalli adrogi khara khaji khaktang hena wahi hapsalli hai bata ragadi sigi surat se Allah gi rasulna soidna makki losallam gadana hai maramdi Allah gi rasul gi aran ba kharab aran ba hai tar aran badinate sabsana matik magun ga chana da bahai bitare adui poto Allah na chum chorak ki bane ba adu nakalam dei kai nangai ki koi ba posak amane adu Allah ki rasul gu asing bani Allah masi Allah ki rasul asing bani Allah ki manak ta ki paw ama phawam hak na lot khi de hai basi masi ki surat sing china saki ni si surat an ka tang yawe Bismillahirrahmanirrahim ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi marzat azwajik wallahu ghafurur rahim Nabi nahak na karigino Allah na haram halal nangi damakta halal taw prabhu posak ama bu haram taw riba nathak ta haram taw zariba tab tagi marzat azwaji nangi bina haram na babi wallahu ghafurur rahim Allah pakti kopi bangam mapuni qad farazallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal waliyul hakim nahak ki nathak ta faraz taw rabani hairi banangi saki yadu halal to thokba asi haibadi wada to khibadu madu thugai ba asi Allah na faraz to ni hai khudam mana masig tenta ko wari thi Allah ki rasul sallallahu alaihi wasallam si imai be masingi mapan tara tramat hoi lei basing sigi manak sida imai be mapan sigi manak sida satlaga nong gi war ba si yang sallama ba sarma tum sida hak to si yang sallama be no masi adra sagi nong madi imai be mana khuhi puthora ga ya rasulullah hakta su pham thabiyo na haira ga sagi khuhi puthora ga ising ayung na tawra ga thaktan lai ngai matam sida imai be amagi yum da dikhar pandha kara adu somda harata aisa siddiqa radhiyallahu taala anha adagi harata galiban harata salma makhoi na ure imai be masing si imai be amagi yum da khar kuina pandha kara del lai na be si atu pasin ngai na de aduna Allah rasul sallallahu alaihi wasallam si sangamada pansu panthade adugi yam thuna su oide amada leiba sang amada su adugi wari watai toramaga awada pa hangam be adura hari be mai be mana su nuti jar gi koibada matam khara hanjan hanjan kui puthoga mai mana ta su phaman basi ato pa khara na yang be ara kare da adura harata esane mo koi mi ani hum ma daga nong wala ge su tholat dukan da hairi si na Allah ge rasul si heba koi mana chang challa bukan da sagi mo gi khudai si mana ton da men san bane kari noi kudai man sale si de ya rasulullah hanati Allah gi nabi la ko si mana musi ngasi di mana nanti si kari gi no kari cara kuno sini hak si ada esa
ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯆꯥꯔꯛꯇꯦ ꯈꯨꯍꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯛꯑꯣꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯩ ꯀꯩꯁꯨ ꯆꯥꯗꯦ ꯃꯅꯝ ꯅꯝꯊꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯅꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤꯗꯅ ꯑꯩ ꯃꯔꯣꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯥꯗꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯊꯥꯒꯠꯏꯕ ꯈꯣꯏꯍꯤꯁꯤ ꯃꯅꯝ ꯅꯝꯊꯤꯕ ꯎꯄꯥꯜꯗ ꯇꯣꯡꯕ ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯏꯍꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯃꯅꯝ ꯅꯝꯊꯤꯔꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯅꯕꯤꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯃꯟꯗꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯔꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯣꯏꯍꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯛꯑꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯝꯃꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯅꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯒꯨꯟꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯐꯝꯗꯨ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯄ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯃꯅ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯝꯃꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯗꯕꯗ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯔꯁꯨꯜꯗ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯑꯒ ꯇꯣꯕꯥ ꯇꯧꯍꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛꯅꯦꯕ ꯂꯥꯄꯥꯛꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯊꯥꯔꯛꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯌꯥ ꯑꯌꯨꯍꯟ ꯅꯕꯤꯌꯨ ꯂꯤꯃꯥ ꯇꯨꯍꯔrimu ꯃꯥ ꯑꯍꯜꯂꯜලාꯍು ꯂꯀ ꯇꯕꯇꯒꯤ ꯃꯔꯖꯥꯇ ꯑزꯋꯥजिक ꯅꯕꯤ ꯅꯪꯅ ꯑꯜꯂꯥꯍꯅ ꯍꯔꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯛ ꯃꯍꯥꯎ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯕꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯊꯛꯇ ꯍꯔꯥꯝ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯗꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯔꯥꯎꯈꯤꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯜꯂꯥꯍꯗꯤ ꯀꯣꯛꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯄꯨꯅꯤ ꯅꯪꯅ ꯍꯔꯥꯝꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯛꯇ ꯍꯔꯥꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯁꯛꯇꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯌꯨ ꯑꯜꯂꯥꯍꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯊꯛꯇ ꯍꯂꯥꯜ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯆꯨꯝꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯝꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯃ ꯍꯟꯅ ꯑꯁꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯧꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯍꯤꯡꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯥꯞꯄꯥꯛꯅ ꯍꯤꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯥꯡꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯠꯇꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯑꯐꯕꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯃꯩ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯥꯌꯥꯠꯇ ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯇꯕꯥꯔꯛ ꯇꯥꯂꯥꯅ ꯇꯥꯛꯏ ꯃꯃꯩ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯖꯔꯕꯜलाꯍു ꯃꯁlan ꯂꯤꯜꯂazina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut नखोइना नबीगी मखादा लैरगा सुंबा लमहेनबा थबुक तौबा तारगदी अतोपदा फंगिबा सजादुदगी नखोइना डबल हेना फंगनी सिना लापाना लागी माइबे बसिदा है मरमदि नबीगी युमनिना मखोइदु मति मगुन सावला लैगदबनी मखोइगी मतो अतोपना तमना गदबने अदु नखोइना लानसलक तारगदी अतोपदा पीबा दंदीदगी नखोइदा डबल दंदी पीगनी खुदम मोइना हजरत नूह की नुपी अमदी लूत की नुपी मखोई फतबो होगी मखोइदा अल्लाह तबारक तआला के सावबन की असुमना कानता तहता अबदैनी मिन इबादिना सालिहैनी मखोई हाइदी मखोई अनीसी की मपुरोइबा अनीमक्ति अल्लाह की असाम बंदा गांतने अदुबु हारिबु नुपी अनीसिना नबी अनी दुगे खयाना तौरगा मखोई सा फबु ओइखिदे असुमना लैरिबे इमा इबे मसिंगदा अल्लाह पाकी वार्निंग नि नखोई अल्लाह की नबीदा खयाना तौबनु ओइदबा सुंबो वरी मतुं थोखनगनु हाइबसे अदु अनीसुबमना अफबा नुपी अमगी खुदम अमगा पीदी वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रअत फ़िरऔन खनथबा याय अदुदि करिनो हाय मतुंदा फ़िरऔन की नुपी मागी मवा मपुरो इबदि फतबो ओइबा अदुबु अल्लाह की दमकते हिंगगे हायने हिंगु मतंदा फ़िरऔन नुपी आसियाना करमना मवा मपुरो इबगी सेबासु तौजखिबा अदुगी मथक्ता अल्लाह की याथम अमा फावसु हितु हनखिदा अदु यहाँ तक के मवा मपुरो इबना खंगक मतंदा महागसी मागी मखुत योपी येरगा नंग अइबु अल्लाहनी हायुना हाइबु मतंदा हाइरिबा आसिया सिना अल्लाह पाक की मनाक दुआ तौखिबगी अदुम दुआ मसेद मतंग मफम असिद पाली इस कालत रब्बी बनीली इंदक बैतन फिल जन्नत मतम मदनिंग बियाय फिराउन नुपी आसियाना महाकी मखुत योपी येरा अब मतंदा अल्लाह पाक तंगती या अल्लाह नहाना अइगी हयेंग आखिरता जन्नत अइगी युम अमतंदी साबियु हायरगा ममुते नुपी तारगा आसमान ओंखलगा कक्की अल्लाह तबारक तालाना खुथक अदुदा आसमान की थोंग से हांगबगा महाकु मागी लेफम जन्नत युम मदु हनबिगी हाय अदु हारिबे इमा इबे मसिंग अल्लाह की रसूल की मतिक मगुन अदुबु खंगना अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कैसु ओइदबगी मवोंग अमदा मखोइन ओइदा पादबा हाइजन बादु मखोइ इमा इबे मसिंग दु वार्निंग नि लूत की नुपी करम तौकी असुमना नूह की नुपी करम ओइकी अदुगा अफबा नुपी सिंगदी महाकना दुनियादगी अवाबा नंखिबा तारगसु अइना मागी लैफम जन्नत उहनखिबदु असुमना ओइगनी हाइना साइगी इमा इबे मसिंग दा अल्लाह पाक की मैकेनि तंबियो परा अगी चेचन सिंग अमदी इमा इबे सिंग सुमसिरो खन हमसेल्ला तबता लेको आमल तबंग बित फिक्ति बोस